Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namun yang beragama Islam nanti bisa mengaminkan apa yang saya doa nanti, saya baca untuk bisa mengaminkan. Mudah-mudahan dengan doa kita nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini semua lancar dan seluruh warga beri kesehatan, keselamatan, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa awsik sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa sabahna wa taghfarna maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibud da'wati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu hadirin semuanya, doa yang telah kita baca diijabatin Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.